semua yang niki majang ring redu selaku seni nah titiang resujeronin nyangre puja wali nida riki ring pura dalam kayangan wisesa naritat kala nemonin sasih tilam karo niki nama jantan sampun dan pemargi niki wenten wali narare sitiang resujeronin desa adat talar ring panitia niki mapi kam jadi ngulamin Ramagong lawas dumugija presida pentas niki untuk mengenang di era 80-an. Nah niki teh kedah manah masyarakat titiang mangna jo wenten niki risejeroni kenang-kenangan ritat kalau wenten Ramagong sane dumun sane lawas mangna gubandija presida bangkit kembali risejeronin wenten feodalan sane ciosan. Nah titiang ring desa adat Mungu riki mengawali pentas ring desa. Dalar titiang matur suksemo niki majang ring sekogong lawas niki duanin sampun presida nagingin ulam titiang jagi iri titiang solah riki nguputan wali puja wali nida niki ring pura dalam kayangan wisesa. Suksemo. Berapa itu? Niki di tiang ini, paguyuban. Kenapa ya tuh yang semunikah? Semua bahasa ji dalar dalam Indonesia sana semayang titiang. Tapi ngajang titiang aturan suksmani mana kini waning sampun presida katuran ngayah riki titiang sarang paguyuban Ramagong lawas kini. Titiang merasa gar gitu bisa lagi seroning mana kini. Tapi malah titiang nyingak komentar riki becik pisan komentar riki talar semeton riki nyangre becik pisan ramah pisan sama-sami titiang merasa gar gitu pisan. Sio sering punika dumugi puniki merupakan awal yang sana becik kan. Mersidayang malih dikanjakan wenten piodalan mersidayang Ramagong sane sampun sida ngatur nayah muali kadi sare sampun gitu. Ke tunas titiang paling pisan titiang ngatur suksmani manah talar nunas gang renis 60 menawi melebos titiang ngatur nayah sareng kru titiang makasami wenten manut ring harsa titiang nunas gang renis 60. Inggih. Semua niki riantukan apun lingsing-lingsing dan pet mulai bos-bos dan mersida di tiang ledangin semeton sarang sami ampun ya banget. Dalar titiang resujeron penyangran titiang banget dalar ngusur gong rena pengampuro. Menawi itu dan mandat ring harsa ring kayun nika dalar banget titiang masukkan dalam pengampuro. Dalar genah sekadi wawu niki nak kenangan lama ritat kalau wenten rangki nah kantun sekadi sana demun-demun dengan pemargi kan. Iya, saudara kami yang menikah di tiang matur sarang Indonesia riki dumugi oleh bos-bos presiden di tiang orang ayah ring sedikit ring sila bantu para bosati. Santi.